Ia komande subuh ki agat tatapan subuh. Hah? Makutana kaje lo. Ia komande subuh ki agat tatapan subuh. Sumpange. Maka de ada neguru tapahikmai. Ia ko tomande subuh talu tumelo ipande subuh ko watak kalita. Kaya yaro. Alhamdulillah. Syukur kima puji tandigangka lori sisi araja aku wasangan nafong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabak rilalanda Yesu bewi iwarimopi awatangang adisi kesempatan. Digaga akan tersanganin dan atafada melupat tanpa idua wali limatan atafada cenga ribitarah. Memagi-magi na sebab padongat teyamanam. Mancaji patampa barakan apa masih nasabari ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di nagagawala sangadin na suruga pamasin of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawa dan niya papasalamat masa. Ifongola lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si mata jallu kangi asalamakang akatuong linuta akatuong akhirat sehingga natafadang kamanang natafadang makalit jari salang kabitaray dari yatupuri awala gading itu daki yasik na pipangulaw digagayak katay digagaya si mata-mata di rufata wisangadin na natafada milu salama siliwangan liliwali. Maka iya ko tafada milu salama siliwangan liliwali tasapa iduan rupa pasal. Agayarong sapa ina sabak riyoranun na fungan la ta'ala okwiri sisi na pakaswiyangi. Yang kedua syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na iya surugai lulumito'y hapam masina. Upapahanap po na ito masalawa makotoro to mapasalama imasa. Lori alimalabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu wa na'imuha sadul lima yusallim wa barik alaih. Sinin na tomatuwa malabi jamaah yang dimuliakan Allah. Ang kedua pasalang si tinaja si matamilu isukuru ki idi rupatawi. Agayaro nomoro sidi. Iya tu fungan la ta'ala na fancaji wi rupatawi atah untuk sumpi fungan la ta'ala na sabab papijepu. Makanya makari fungan la ta'ala ilalanna aku rangi wa mahalaktul jinnah wal insa illa liya'budun. Si mata deno ufancaji wawanna bangsa jingi si bawa rupatawi illa kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tujuanna fungan la ta'ala pancaji wawanna rupatawi di gaga akat tersengadinah illa liya'budun. Isompe fungan la ta'ala na sabab papijepu. Maka day andi guru ta'ajak musumpi fungan la ta'ala na sabab milu ko iwala kesurugan. Ajak to musumpi fungan la ta'ala na sabab milu ko mabela rifacalana fuwak. Ia ko suruga milo milok ko pipak tuangang makanya ia ko tafura masumpaja to mapirisalang to masikri yakani dua wali limatan atau fada cenga ribintare. Maka day andi guru ta oppo na fatdongang milo wala na suruga yoko oppo ilala sumpaja pakaswiya pasumpa na sabab papijepu. Apa iya tu ini rupatawi iwaringi akkalem iwaringi parasaang ati si bawa na pesu. Apa engka gaga na fancaji fungan la ta'ala engka kelenah. Engka parasaan na, engka atin na tapi nikiya digagan na pesunnah kenroy opu awan na sinin na malaikat. Iya tu malaikat fancaji rifungan la ta'ala sangadin na sumpi fungan la ta'ala manadungan.
Makanya malaikat dia na matinroh dia tu na minuman senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu na Nabi tay pamiraja angka malaikat nita Nabi teruku si ruku na tepat tu ruku. Angka tu malaikat nita sujud si sujud nah bahkan ada malaikat yang senantiasa membaca tasbih, tahmid dan tahlil. Magai na sebab ia meto sifat nawawan na malaikat sami'na wa ata'na, mendengarkan dan mentaati Allah. Angka to agaga na fancaji fung Allah Ta'ala angkan na pasunna tapi nekia digaga kelena kenrik koto si wawan na sini na olokolo ia tu olokolo na pesuh betongan na manre minum matin rumah bijak. Jadi ya ko angka to ande tinro bawa zaman nah matinro mangerok moto mangiro nolong mamotro rewo si pengom matinro masih ba olokolo iya tu. Apa magay na sa ba olokolo digaga kelenah digaga farasaan na tapi iwarengin na pasu jama-jaman na 4M aga yaseng 4M manre minum matinro mak bija. Ayam itu jama-jaman olokolo. Tapi angka tu agaga na fancaji fungan la ta'ala angka akalan na farasaan na tapi digaga pangkau kena kenrot operi sisi na juga juwe. Maka day andre guru tafahikma ia na angka tau na fake akalan na rilalana anu na furiyo fungan la ta'ala atin na parasaan na posunna uat di jaji hakikat na lebih matande darajat na iya malaikat. Tapi ia ko angka to na fakat kalan na farasaan na atin na lori anu na cacefungan la ta'ala uat di jaji mariawa pinaya ko fanyilay betongan na lebih mariawa na iya ulok-ulok itu matama lebih yang kihadi. Maka syukur ki ini rufatawing na pancaji kifungan la ta'ala atah digaga akat tersengadin na illa liya'budun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukuruki iwaringi papinya mayasubuiwi. Syukuruki iwaringnya watageng. Syukuruki iwari kesempatan waktu untuk dupi ular ramalan malakbi. May gasaji salay tasaliwan. Iwari kesempatan tapi neki ade gaga waktu na mapuasangi kasi ular ramalan. Ang katotong iwari waktu tapi deje gaga kesempatan na mapuasangi ular ramalan. Baka sila surat tak riolo romay siba moki masumpaja subuh matarawe tapi neki ya ilalan na ya tonge deni gaga itu motomalapi yang kia hadir li suri pamasina fung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wak dingi jadi iya na kesempatan batuan na waringi fungan la ta'ala dupay ular ramalan. Apa day ni jami ngaliwe maka dabaja na sangadiye ang kamopi gak dupay ular ramalan tahun yang akan datang. Ya kode itu maka suasuh untuk memperbanyak amal ibadah ilalan na ye ular ramalange maka di nagagas sangadin na atak kaminam marogi riolo na fung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesai di ibadah na wajikang irisisi na agamata inatama ular ramalang ang kikupuasan. Maka rin nabi taman soma Ramadana imana wahtisaban. Niga to si mata mapuasangi ular ramalan na sabak tepak mak dararari rilalat na atin na. Man koma Ramadana imana wahtisaban jami supaya tarawih na sabak tepak keyakinan. Gufira lahu ma taqaddama min sambi maka ya dan pengemanan di sini na dosana atas salatna makanya makadai andi guruta ya ko makanja ibadah nati ilalan na ular ramalan na angke dupai alla parapitawa hi ulah syakwalang maka musti nalolonga predika minal aidin wal faidin kembali suci dari noda dan dosa rewa kifoli ko apa cingeta di sisi na caripata atas salat tak dosa tak tomo-tomo lebih yang kia hadir. Makanya makadai winabita de nagaga ummak pak dioleh tama suruga sengadina ummakku pemali ummak mak dioleh tama suruga ya kode na tama ummak na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magai na sabak angka pakalabi ular ramalang
dia hidupkan amalan-amalan sunnah ilalanna ular ramalat tomatomala bi jamaah yang dimuliakan Allah. Apa ia ko batira melo putame suruh gamarajing. Apa ia tu umat na nabi tak mabicuk pawakarana yatuna marani. Engkau umat batuah mawasa maraja batala. Niga umat na Nabi Musa. Ya kumalagi umat na Nabi Musa si seminajak guru telasum marana silolona. Jadi ya ko batira mime putame suruga awatanga marat itu matamalak yang kia hadir. Apalagi ya ko masalah umur. Apa ia tu umur na umat na Nabi tak maculi 60 na 70 tahun. Ya ko maliwa dena syagah. Bahkan ada orang di tanah Jawa menghampiri 125 tahun umur nah mati itu matamalak yang kia hadir. Ya komiki mak bicara umur dena gaga kalatan dari umur na umat na Nabi Nuh siaga asyarara tunali 25 tahun na pake mak dakwar ya gamana fungala ta'ala angka tomatua terisi teri na mangongo tiap aja kujulona fangulutan Nabi Nuh maka da suruna la ta'ala mati malulu kasi wijaku milumo pak mewesi raga-raga milumo pak kasi mewesi sumpung nakadah maga je luluna nakadah malulula dak mo pak kasi siaga umuruna nak pe 350 tahun. Jadi ya ko masalah umur icau kita mata malabi yang kia hadir. Apalagi risisena ya senge pak kasiwiya. Ya ro umat na namita iya to na baki tangan na makutuh tiaje paja makada matu pici nampak pi. Angka umat iya ko masikri ope ilala goe pita yoro bate cahaya sikri na mende ko langi iya ko sujo ko batue sakbo batue na fake sujo iya ko melo irita fakasiwana tapi makare na bita dena tama umat mak dilita masuruga sebalu tama umat kumali na sebab rilalan na ular ramalang angkai pakalabi itu matamalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Maka memang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah aja akamah baja na sangani na tunagi ki yasengi sesekali tu matamalak bi jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ia tu seket na warang parangi okoi pasidakai, seket na sumpajangi okoi tu makninai, seket na watakale ta okoi puasai. Aga maknana yero. Seket na warang parangi okoi pasidakai. Ia tu hak na to kasiasi lori sisi na to sogi okoi pasidekana. Tapi kewajiban na to sogi lori to kasiasi pasui pasidekana warang parana. Makanya makane ande guru tak yena angka to melo itambaya warang parana. Apa makane fungan la ta'ala alai ngasi diutambaya ko 10 asidekaki. Apa ia angka to masaka musti waka ia to warang parana. Tapi ya ko angka to masake rakka polena. Makanya saka waka seke rakka. Jadi batongan na napa ni dapat guruangi andi guru tang makada aji akama iya ko to masida ka to makamala ternyata iro pali apalangi di nala turi fungan latana. Apa mega tori somonrin no fungan latala na sapa amala pasidekana. Nasapa amalak puasana, nasapa amalak pakasuyanna, ternyata di nalaturi fungan latalah magai aja akamah nan ribalawa siriyati nalipa icicak pojiyalih na buluang ngilima atak borokan na tasajak ritangalalan na sapuri pala na pojapa. Makanya makade andi guru ta iya ko to masih dekat ketufak dongan nah serikuwa mangi na sebab pak dongan na wadingi na tarima fungan latana pasi dekata sekat aga na ibaca ya tukang iati sebelum ipak beregangi na sabari ibacai Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka ya naru ibaca ya ko tomelo masih dekat tungkat tomelo masih dekat tabaca ya roh serikuwa mangi pasi dekat na tarima fungan Allah subhanahu wa ta'ala. Makotore dito tarime fasidakai to tarime sakai sarekuwa mangina makbaraka lelewali maka ibacai ajarakallahu fima a'toita wa barakalaka fima abokoita wa ja'allahu laka tahura. Puang tapakya palangi pak berena tapak baraka orang parana nama pacing tak dampengi sinina dosana atas salana
makadani tuawan na ande gurta mak baraka risisi na sidekai mak baraka risisi na to terime pasidike yesengi baraka lelewali tu matamalapi yang kia hadir. Yang kedua, sekat na sumpajangi okoy tumak ninay. Apa iya tu yesengi tumak nina api sawangat cinang paripalawangan na tatot tak ruku sujud na tudang. Apa iya tu tumak ninay rukun na sumpajangi. 10 si di rukun na sumpajangi mapamula kita tu na sabataka bari latu tarate. Maka day ande guru tak iya na angka tu masumpajang na takodegaga tumak ninana secara mutlak musti batal yaitu sumpajangi. Yesengi tumak nina api sawangat cinang parisisi na kotopurat tato topuran ruku sujud na totuda tumatamalapi yang kia hadir. Maka pasidekana sumpajangi operi sisi na yesengi tumak nina. Ia ko pasidekana watak kaliwi operi sisi na puasa. Yesengi puasa apa genga poliko andre kanre inungangi. Ia wat dibatalkan i puasa tak. Mapamuli mumpak na pajarangi letuk mutamana magharibi. Makadai andre guru tapa hikmai apa turupan na puasai. Nomor sidi angka puasa na sabak sunnah, angka puasa na sabak wajib, angka puasa na sabak makruh, angka puasa na sabak haram. Kega na termasuk puasa na sabak wajib, oke puasa ramalangi. Kecuali asira atau dia na wajib puasa. Kega ya roh nomor sidi. Anak-anak dia wajib puasa sebelum balik. Yang kedua tahu jangan, tahu malasa orang tua rentah, wanita haid dengan wanita nipas, wanita hamil dengan wanita menyusui, terakhir orang yang bepergian. Asiratu tahu dia wajib puasa. Ya kotiaki umat puasa ancaji tahu jangan. Apa iya mia tu pak iya tu tahu jangan ini nak kena ibadah. Katalu tu tahu dia nak kena ibadah nomor si di anak-anak sebelum balik. Yang kedua tahu jangan sebelum sadar tahu matinro sebelum moto. Makanya ia tahu dia tu nak kena ibadah langsung tama surga. Ya kotomelo tama surga tia ki makasuyang ancaji anak-anak itu jangan tahu matinro. Sini na tahu matamalapi jamaah yang dimuliakan Allah. Termasuk ia tu se puasa wajib ope puasa tinjai. Ia tu na biasa angka to deni beda kangi kega niya kega tinja mania na sengalina ternyata matinja kega yasa tinja ia kot dupa ka ase siratu karu melo ka mapuasa telunga sok maka de guru tak tinja asanda ia tu ia ko tinja angka target tapi ia ko makadaki baja na sangadiyah na tako dupa ka ase macina ka melo ka mapuasa telunga sok maka itu sebatas niya. Apa ia tu tinjak mesti pa boleh na sebab hukum na wajib. Na dito nawak dia cule-cule tinjak dia nawak dia pakai akal. Apa angka tu makin rikaluku maka tan rimin rikaluku tapi hakikatnya dia ni sano boleh ko kaluku. Puramanan na paturu kaluku melo inonite maka tanri na kadah maka haje boleh tanri kaluku na tiri pusarni makimu mutinun na matinjak-tinjak ni kuyase ko na kaluku. Maka daya ko selama muka no ko yawah melo ka makgiri saping nonno makomoro na panono alina ko tangana nakadai ajak ban nakapa sapi mako ko bembe bawan na eno si makomoro no na macawe pole ko pitanange nakadai ajak ban na bembe manu bawan ni giri magi ta ko melo letu lupa o ko pitanange nakadai ajak bawan na. Jadi ia tu tinjak mesti dilakukan tomat-tomat yang kia hadir makin sebab hukum wajib. Termasuk puasa haram itu maka dai andre gurota termasuk puasa haram puasa alla perakaroba alla perapitara puasa telunga supuran nama lepak karoba tawe puasa nama kunraya degaga isi pole kolakina. Makanya termasuk itu puasa haram. Yang na angka makunray namuni hama puasa sunnah iya ko degaga isi pole kolakena maka de ande guru tahara puasa na yaitu makunray. Makanya di makunray ya ko tomelo mapangkau ke pasak bijuluk laketa. Apa aja kama mancaji harang yang utajami tasasang ibadah. Mangai termasuk ya ko nalengi di balancah tepodangi nakada pak na iya talenga amanah atau pemberian.
ya ko makare laketa ay talaban ni makna, maka itu pambariak na mo meki pakai mak balanca dito naman jadi persoalan magay na sabak borone ya ko pure mak bayni makadami tu bayni na suami ko ya senge suami semua uang milik istri sinin na apole nga dalit na lakaya apun dengan na bayni tapi upan na baja na sangadiye na tako na lengi dalit lakita na kadamak na taparakaywi tapi tapake mak balancah tanpa izin dari suami telyangi jilbab sesesah badak tabita hembo di ratu Arab madosa ki di makun raye makanya namoni anu ibana ijamari sesena idi makun raye tapi degaga isi poli kolakaye maka secara mutlak mesti harang iya tu puasa tak tomatomalabi yang ki hadir sinin na tomatomalabi jamaah yang dimuliakan Allah termasuk iya kotoma puasa biasanya dito na yamanang maka day andre guru tak biasa tu talo nalolong at iya kumapuasa nomor si di malupu maliwasang yang kedua madekah yang ketiga madodo nyawana makorodi apalagi ya ko pamulangi puasa letu 5 ngesok biasa yaitu tu marasa malupa lagi ya ko topura matindo na tomoto malemak mana sini na watakali tak madodo nyawa maka di andai guru tak angke situngan na ya ko to mande subuh napani angka tu tau ye na malupu na madekah tapi neki ya madodo nyawana maka dari itu dia malupu madekah cuma madodo mijek nyawa aku ya kuma puasa tak makanya ya ko to mande subuh iya ko to mak bicara hikmah tania syariah maka dari andai guru tak iya ko to mande subuh de to mande subuh bawang makanya makutana kajolo iya ko mande subuh ki agat tetap mande subuh makutana kajolo iya ko mande subuh ki agat tetap mande subuh sumpange maka de ada neguru tapa hikmai iya ko to mande subuh talu tumelo ipande subuh ko watak kalita kaya yero nomor sindi pande subuh nyawata tapahan nih yang kedua pande subuh batinge yang ketiga pande subuh lahirannya mega tau lahiran na mina pandai subuh makanya madodo nyawa ya kuma puasa tita gari itu mata teriulah waktu karesongan nama puasa wala kasoko tangana galu nama bingku ya panariwa labu kesomak dosa denang kana maluku dena madodo nyawa kenapa karena amalan yang diajarkan para ulama mereka semina wa atokna ya pi di anak muria selengi jamai makanya matandai pak diseng makurap paham iya na tu nakada ande guru ta iya ko ke yolona ande subuhi talai nandri putih wisipot pak dapat ko sadena ingat tak timawi marilalang tabace salawat bekatalu napatataru pengang maka de ande guru tak mu pandai subuh nyawami ya tu yang na angkat to pandai subuh nyawa nah denang kana bododo nyawa na salah si ura ramana iya pui di napesya soto mapuasa madodo ni nyawa pada to posoe magi na sebab dia pandai subuh nyawata lahirang imita pandai subuh makanya angka lahirang angka hakiki napa ni pandai subuh batenge pekoi ia ko ala ki dan repute si jokku iya mau winayandre napa ibaca salawat maka de ande guru tak mu pandai subuh itu batemu napa talari nandai tapasi campur pakan raya tandai maka tapandai subuh itu hakikat na lahirangi mandai subuh ni nyawata mande subuh batenge lahirange maka barakah nah de to malupu de to modolo nyawa yuko to puasa tapi wa dingin jadi to madekah makanya maka de ande guru tak pasuku ya tu ande subuh mo yuko to mande subuh makanya yuko to pura mande subuh aja to langsung minum maka de ande guru tak angkat putus salona al kausar kuatak kalimu ia kuminu salona al kausar maka de nang kamu medeka selama kuma puasa maka de nabi tak ninga to minung salona al kausar pura de na magdekah selama lamanya toma lebih yang ki hadir kendayro angke kuatak kalita kendray tujunna maka de ande guru tapa hikmai okoy sa de na tiga rota sesepi pakoli Okos sa de na tiga roe mundin na dange na sumpariya setak
ia ko itan rai capak lilala yase angka kutu agaga malongo marica te yang marako ia na tu salona al kausar sisopi pakoling angka okko tu malango marica te yang marako sadena tiga rota yes mondina dangina sumpange ia ko itan rai capak lilala yase malongo marica te yang marako maka de andre guru tak tenra imbok na sebab capak lilamu membaca inna atoina memma ilumu maka hakikatnya minum itu salona al kausar. Tapahani? Taruntu mo yaro. Padanga ya kode taruntu. O panas sangaki. Sinin na tomo-tomo lebih yang ki hadir. Pura yaro makadani guru tak Syekh Muhammad Sini Abdul Ghani aba sekumpul martapura termasuk salah satu wali kutub alaki wai pute ko kate tapak dapat kuyulo na timut tak tabaci inna atoina 7 kali tinungi telu tak gua na capu maka sukun itu situngan na ande subut tak barakakna de to madekah de to malupu maka de to madodo nyawa letus salah si ular ramalan idupe ular ramalangi idupe alla parapitare na sobari sisi na pahala tak tuma puasangi ular ramalang sinin na tuma-tama bi jamaah yang dimuliakan Allah kira-kira mapamuli pamulana cara maku letu capat atau pahamu kah? De mate bawan ni. Akhir kalam Allahul mu'affiq ila aqwamit thoriq nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.